Pope Francis has died. Abanyamakuru bose basubiramo aya magambo bati Ivatikani haturutse inkuru mbi ku mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yitabye Imana. Mu y'urupfu rwa Papa ariko none ikiri kwibazwa ninde ugomba kumusimbura. Biravugwa ko bagera ku 9 bari guhabwa amahirwe yo kuba havamo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Ariko buretse gato uyu mugabo we aragira ati The story of Pope Francis. Amateka ya Papa ni inkuru ndende y'umuntu ufite umutima n'umuhamagaro wa nyawo wo gukorera Imana. Ariko se ni ibiki byabaye mbere y'uko Papa Francis yitaba Imana? Bahaye ikaze. Babarira ntiwibagiwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi byegeranyo bikoranye ubuhanga n'ubushishozi tukugezaho. Nitwa Didas Niyibizi. Mu minota ye ya nyuma mbere y'uko yitaba Imana bivugwa ko Papa Francis yashimiye abaganga bamubaye hafi by'umwihariko muganga we bwite Massimiliano Strapeti, ndetse ngubwo yari ari gushiramo umwuka yazamuye ikiganza aramupepera. Mbere y'umunsi ngo Papa Francis yitaba Imana yasabye umuganga we ko yajyanwa hari hateraniye abakristo bizihije Pasika, ndetse ngo abaza Strapeti ati uratekereza ko nabishobora? Ni amagambo yamubwiye mbere y'uko ajyanwa ku mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero kwifuriza abakristo barenga 50,000 bari bateraniye bazi kwizihiza Pasika. Ibimenyetso by'uko ubuzima bwa Papa bwari mu marembera byatangiye kugaragara saa 11 n'igice kuwa mbere wa Pasika ubwo yajyaga muri koma. Gusa mbere y'uko ajya muri koma Francis yapepe Strapeti n'ikiganza aramusezera. Abari hafi ye muri icyo gihe bavuze ko atagize uburibwe bwinshi kandi ko urupfu rwe rwabaye mu gihe gito gishoboka. Buretse nanone gato nubwo nta uruhunga rwaje turavuga urupfu, bivugwa ko nyuma y'uko Papa Francis yitabye Imana ku myaka 88 y'amavuko byamenyekanye ko yari yarahawe ikiruhuko cy'amezi 2 adakora, ariko abirengaho asubira mu nshingano z'akazi. Bigakekwa ko ibi nabyo byagize uruhare mu rupfu rwe. Ibitangazamakuru birimo Reuters byanditse ko nyuma yo kumara ibyumweru birenga 5 arwariye i Roma mu bitaro bya Agostino, Papa Francis yarasezerewe ariko ahabwa amabwiriza agomba gukurikiza. Ubwo yasezererwaga ku itariki ya 23 Werurwe 2024, abaganga bamubwiye ko agomba gufata amezi 2 y'ikiruhuko atajya mu kazi, ndetse n'ubwo yarasezerewe mu bitaro bavugaga ko kumuvura byari bigikomeje ngo akire neza. Uyu Papa Francis wari umushumba wa Kristo Gatolika bagera kuri miliyari zirenga 1. Ibyo yabirenzeho asubira mu kazi nta n'ukwezi kurashira ahawe ayo mabwiriza n'abaganga. Bwa mbere yagaragariye mu ruhame kuri uwo munsi yari busezererweho mu bitaro, aho yaje ku ibaraza ry'ibyo bitaro asuhuza abantu bari bahari. Yongeye kugaragara nanone yasubiye mu kazi ku cyumweru cya Pasika ku itariki ya 20 Mata 2025, aho yabanje kwakira Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance. Kuri Pasika kandi Papa Francis yakiriye Minisitiri w'Intebe wa Croatia Andreja Plenković n'umuryango we. Aba bayobozi bose yabakiriye kuri Pasika mbere yo gusuhuza abakristo mu misa ya Pasika yabereye ku mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero, ahari hateraniye ababarirwa mu 35,000. Niko Vatican ivuga. Aha yahageze atwawe mu modoka izwi nka Pop Mobile, agenda asuhuza abantu benshi bari ku muhanda. Cardinal Michael Cerny, umwe mu bayobozi Vatican kandi wari hafi ya Papa, yavuze ko atemeranya n'abavuga ko Papa Francis yivunishije cyane bikamuhuhura kuko kuruhuka cyane atari byo bikiza umuntu. Cardinal Michael yavuze ko ahubwo yahuje inshingano z'ubushumba bwa Kiliziya n'imimerere ye yo kurwara, ariyo mpamvu atasezerewe mu bitaro kwaze yicare burundu. Umwanditsi Austin wanditse igitabo ku buzima bwa Papa Francis mu mwaka wa 2020 yavuze ko ari umuntu utega amatwi inama yahabwaga n'abaganga, ariko icyambere kurusha ibindi kuri we ngo cyari inshingano yo kuyobora Kiliziya, ari nayo mpamvu yakoze uko ashoboye kose agasuhuza imbaga ayoboye kuri Pasika. Mu bizwi byemejwe n'abaganga nuko Papa Francis yazize stroke no guhagarara k'umutima, akaba azashyingurwa ku itariki ya 26 Mata 2025 isaa 4 nk'uko Vatican yabitangaje. Imana imuhiruhuko ridashira.
ariko se nyuma y'urupfu rwe ninde mu by'ukuri uhabwa amahirwe mu kumusimbura? Ese birashoboka ko kuri iyi nshuro Afurika yaba igiye kugira umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi? Ninde uhabwa amahirwe yo gusimbura Papa Francis? Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis hatangiye urugendo rwo gushakisha uzamusimbura uzamara iminsi iri hagati ya 15 na 20. Ni igikorwa kizanzurwa n'itora rizakorwa n'inteko y'abakardinali. Havuga urutonde rurerure rw'abashobora kuzavamo wamusimbura, ariko twahisemo kubagaragariza abavugwa cyane dushingiye ku mateka akomeye buri wese afite muri Kiliziya Gatolika no mu birebana n'ubuzima busanzwe. Mu bahabwa amahirwe wa mbere harimo Cardinal Pietro Parolin. Uyu ni umutaliyani w'imyaka 70 y'amavuko. Ni umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika kuva muri Werurwe 2013. Niwe muntu wa kabiri wari ufite ijambo rikomeye muri Kiliziya Gatolika inyuma ya Papa Francis. Inshingano za Parolin zibanda ku bikorwa bya diplomasi hagati ya Kiliziya n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi. Ntafatwa nk'umuntu wa Kiliziya gusa, ahubwo n'indorerwamo y'imirimo yagutse igera ku buzima busanzwe. Nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabitangaje, Parolin yagize uruhare rukomeye mu mishyikirano yahuje Kiliziya Gatolika na leta y'Ubushinwa mu mwaka wa 2018 yatumye hashyirwaho abashumba b'Abashinwa. Mbere yo kuba umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika ariko, uyu mukardinali yari ashinzwe gukurikirana imibereho y'abakristo bo mu gace ka Aquapendete muri Lazio. Aba ni intumwa ya Papa Benedicto wa 16 muri Venezuela. Uyu arahabwa amahirwe. Ntabwo ari we wenyine. Cardinal Robert Sara nawe ari mu bahabwa amahirwe. Uyu Robert w'imyaka 79 y'amavuko akomoka muri Guinea. Ubwo byumvikane ko ari muri Afurika. Yabaye archiepiscopi wa Conakry kuva mu mwaka 1979 kugeza 2001. Aba perezida w'inama y'abepiskopi muri iki gihugu n'umunyamabanga mukuru w'ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa. Uyu mushumba yavuze cyane ku ngingo zikomeye ku mibereho y'isi. Rimwe na rimwe ibitekerezo bye ntibyakirwa neza n'abagenzi be cyangwa se abo hanze ya Kiliziya Gatolika. Nk'umushumba wakoreye igihe kinini imirimo ye mu gihugu cyiganjemo abayoboke b'idini ya Isilamu, Cardinal Robert yavuze ko iri dini ari iry'amahoro n'ubuvandimwe. Ashima umubano rifitanye n'iry'abakristo. Cardinal Robert ariko yatangaje ko adashyigikiye ko abimukira bajya mu bihugu by'i Burayi bahutazwa. Agaragaza ko ahubwo bakabaye bafashwa gutera imbere mu gihe bari mu bihugu byabo, kuko aho bajya nta gaciro bahabwa. Nko muri Mutarama 2012 nabwo Ban Ki-moon wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yasabye ibihugu bya Afurika gukuraho amategeko ahana abaryamana bahuje ibitsina. Icyo gihe Cardinal Robert yatangaje ko iki cyifuzo kidafite ishingiro. Tumuveho. Cardinal Louis Antonio Tagle nawe ari mu bahabwa amahirwe. Mu gihe abakristo Gatolika bari kwiyongera cyane ku mugabane wa Aziya, Cardinal Tagle ukomoka muri Philippines nawe abonwa nk'uwasimbura ndetse akaba umusimbura mwiza wa Papa Francis. Uyu afite imyaka 67 y'amavuko. Yabaye archiepiscopi wa Manila muri Philippines kugeza ubwo yahawe imirimo yo kuyobora ishami rya Kiliziya Gatolika rishinzwe iyogezabutumwa n'ibifitanye isano naryo. Papa Francis yagaragaje ko abaryamana bahuje ibitsina ndetse n'abashakanye batandukanye nyuma bakongera gushaka badakwiriye guhezwa ku mugisha w'Imana. Ibyo Tagoro nawe yarabishyigikiye muri 2015. Cardinal Tagle ni umwe mu bashumba bamaganiye kure ibyo kwemerera abagore n'abakobwa gukuramo inda ku bushake, ndetse muri Kanama 2012 yayoboye misa yari igenewe kunenga iki gikorwa, ashimangira ko abantu badakwiriye kwihunza inshingano yo kubyara. Muri 2013 Tagle ni umwe muri ba kardinali bahabwaga amahirwe yo gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika, ariko icyo gihe ntibyakunze. Kuri iyi nshuro bishobora gukunda. Cardinal Peter Kodwa Apia Turkson uyu nawe ahabwa amahirwe. Umugabane wa Afurika nturagira umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika, ariko Cardinal Turkson ukomoka muri Ghana ahanzwe amaso kugira ngo yandike ayo mateka. Turkson w'imyaka 76 y'amavuko yabaye archiepiscopi wa Cape Coast muri Ghana. Ahabwa inshingano yo gukurikirana imibereho y'abakristo bo mu gace ka San Liborio muri Napoli. Uyu mushumba wari mu nteko y'abatoye Papa Francis Benedicto wa 16 asanzwe ayobora ishami rishinzwe guteza imbere siyansi kuva muri Mata 2022.
Karidinali Turkson kandi yakanguriye isi guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, ubukene ndetse n'akarengane mu rwego rw'ubukungu. Agaragaza ko ashyigikiye urushako rw'umugore n'umugabo umwe gusa aho kuba ubw'abajyamana bahuje ibitsina. Icyakora Karidinali Turkson yageze aho avuga ko ibihugu byo muri Afurika byashyiriyeho abaryamana bahuje ibitsina amateka akakaye. Aha nawo asaba ko hakoroshywa. Nawe ahabwa amahirwe menshi. Karidinali Peter Elado w'imyaka 72 y'amavuko, uyu akomoka muri Hongiriya, akaba umwe mu basabaga ko inyigisho n'amahame bya mbere bya Kiliziya Gatolika bikomeza kubahirizwa mu myemerere yabyo. Uyu mushumba yigeze kugaragaza ko anashyigikiye ko abakristo batandukanye n'abo bashakanye badakwiriye gusezeranywa imbere y'Imana mu gihe bongeye gushaka. Mu gihe amatorero yahamagariraga minisitiri w'intebe wa Hongiriya Viktor Orban guha ikaze abimukira bashaka kwinjira muri iki gihugu, uyu mukaridinari we yagaragaje ko ibyo bidakwiriye kuko byaba ari urwaho ku icuruzwa ry'abantu. Karidinari yabaye arikepiskopi wa Esztergom Budapest, aba n'umuyobozi w'inama y'abepiskopi ku mugabane w'Uburayi. Nawe arahabwa amahirwe. Undi ni Karidinali Matteo Zuppi, umutaliyani w'imyaka 69 y'amavuko ndetse ni perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Butaliyani kuva 2022 ndetse yanagizwe karidinali 2019. Karidinali Zuppi yahuzaga imyumvire myinshi na Papa Francis cyane cyane ku guharanira amahoro. Yagizwe intumwa y'amahoro ya Papa muri Ukraine, asura iki gihugu n'Uburusiya, abisaba kugirira impuhwe ikiremwa muntu. Uyu mushumba avugwaho kureba ku ruhande iyo bigeze ku guha umugisha abaryamana bahuje ibitsina, kuko nko muri Kamena 2022 yashinjwe kumenya ko hari abahawe umugisha n'abapadiri ashinzwe. Icyo gihe ntiyagira icyo abikoraho. Nawe arahabwa amahirwe. Undi ni Karidinali José Tolentino Carça de Mendoza, n'umunyapolitiki imyaka 59 y'amavuko, uyobora ishami rya Kiliziya Gatolika ishinzwe guteza imbere umuco n'uburezi n'ikigo cya Kiliziya gishinzwe uburezi bushingiye ku mateka y'ibisigaratongo by'abakristo. Yigeze kugaragaza ko adashyigikiye abaryamana bahuje ibitsina, ko adashyigikiye ariko ko bahutazwa, ndetse abona ko n'abagore bakwiriye guhabwa inshingano y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika. Karidinali de Mendoza yagaragaje ko ashyigikiye impinduka Papa Francis yazanaga muri Kiliziya Gatolika zirimo kudaheza abaryamana bahuje ibitsina ku mugisha w'Imana, ashimangira ko Kiliziya ikwiriye kugendana n'ibihe bigezweho. Nawe arahabwa amahirwe. Karidinali Mario Grech nawe nundi uhabwa amahirwe. Afite imyaka 68 y'amavuko, akomoka muri Malta. Ubusanzwe yashyigikiraga ko Kiliziya Gatolika yagendera ku mahame yayo ya kera, ariko yatangiye guhindura imyumvire kuva Papa Francis yatorwa 2013. Kimwe na Mendoza, Karidinali yagaragaje ko ashyigikiye ko abagore nabo bahajya bahabwa inshingano y'ubushumba muri Kiliziya Gatolika isanzwe ihabwa abagabo gusa. Ariko abamuzi bagaragaza ko ubushobozi afite bwo kumva ibintu mu mfuruka ebyiri byamugira umushumba mwiza wa Kiliziya Gatolika usimbura Papa Francis, nawe wari ufite imyumvire itagira uruhande iherezaho. Uyu Karidinali yabaye umwepiskopi wa diocese ya Gozo muri Malta mu mwaka wa 2005 kugeza 2019, aba na perezida w'inama y'abepiskopi muri Malta. Ubu ni umunyabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Gatolika iha Papa ubujyanama. Ubu ni benshi bahabwa amahirwe, ariko reka tubabwire no kuri Karidinali Pier Battista Pizzaballa. Izina rikomeye, ariko ni umutaliyani w'imyaka 60 y'amavuko, areberera abakristo ba Kiliziya Gatolika mu murwa mukuru wa Yerusalemu, wabaye imwe mu ntandaro z'amakimbirane ya Israel na Palestina. Nyuma y'igitero gikomeye umutwe witwaje intwaro Hamas wagabye mu majyepfo ya Israel mu kwakira 2023, uyu Karidinali yemeye kwishyikiriza Hamas kugira ngo bingurane y'abana baba baragizwe imbohe. Bikora bake. Kandi uyu yamaganye intambara ikomeje hagati y'ingabo za Israel na Hamas. Ni numwe mu bashyize umukono ku nyandiko yasabaga ko haba hagahenge kugira ngo basivile bahabwe ubutabazi. Mu gihe impande zihanganye zari zikomeje ibiganiro, Pizzaballa
yasuye intara ya Gaza muri Gicurasi 2024 asura ibikorwa remezo byasenywe n'intambara ndetse yasuye n'impunzi. Nubwo ariko abari bo bavugwa cyane, byashoboka ko hari na karidinali watungurana. Babarira ntiwibagiwe gukanda subscribe kugira ngo utazashikanwa n'ibindi byegeranyo bikoranye ubuhanga n'ubushishozi tukugezaho. Nitwa Didas Niyibizi.